Ni jambo ryumvise rigutendeke umuntu wese gukomeza usenge. Ni inkuru ya Zakayo. Zakayo umutunzi kandi umutoza akore mukuru, ariko yumvise bavuga Yesu agira inyota tinanje no mubona. Mana nishime. Jewe rero message numva nshaka kwisabira n'umuntu hari hano yo bavuga ati ndashaka kubona Yesu. Umuntu ari hano yo bavuga ati jewe ndashaka kubona Yesu. Intamba ntikizibutse, ariko ndashaka kubona Yesu. Kubona Yesu birenze uko kenshi turamuvuga Yesu kubera twamwumvise bamutubariye tukavuga ati ego Yesu, mugabo nta muntu yifuza kubona Yesu, kuko nuko Yesu ntiwo mumenya ngo mutahure ngo ndamuzi jewe naramubonye, kuko uko umubona no munsi ejo sikumubona sikakwiyereka, ariko uri hano ugomba kubona Yesu. Komeza rondera tera intambwe kugira ngo ushobore kumubona. Imana ishimwe. Zakayo rero ni Zakayo umutunzi kandi umutoza kori mukuru, yari n'umutunzi niko bamuvuga, ariko agerageje kuraba Yesu agira intambara z'ubugufi. Mugabo inyota yari afise uko yifuza kumubona, agira umwete arakomeza arondera ingena yo mubona. Kubera ubugufi bwiwe n'isinzi ry'abantu bari hano bari bitakunda ko ashobora kubona Yesu, arabandanya arabona igiti cy'umusukomora yurirako kugira ngo abone Yesu. Imana ishimwe. Twaje ariko kandi turagomba kubona Yesu. Turi hano cyo gituma ndatanga kugira imivuga ngo ndi hano Yesu ku birenge byawe, ndanyotewe, ndashaka kukumva uri kurambwira kandi uri kuranganiza, ndashaka kukubona bitari uko bakumbwiye, ariko shaka kukubona jewe amaso unyiyereke apana kukumva uko bakumbariye. Zakayo rero agira umwete aragenda arurira igiti arabona Yesu. Yesu aramwitegereza aramubwira ati Zakayo uruka n'ingoga, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yuruka vuba amakira mu rukundo. Intambamyi ntizaheze. Abantu babibonye batangura kwidodomba. N'umunyabyaha agiye kurarira umunyabyaha. Niko Satani akora, niko turi. Iyo umuntu agejeje kugira ngo arondere Yesu, nawe aza akwereka bwa bugufi. Wewe n'ubyaha byawe Yesu yokwiyereka, Yesu yokugirira neza. Ibyo byahera hakaza ati abantu nujya nawe Yesu n'ijwi mu mutima rikaza, ariko nkubwire ngo komeza tera intambwe shishikara. Imana ishimwe cyane. Zakayo rero arashishikara aravuga. Yesu amaze kumubwira turuka vuba arahagarara aravuga ati raba mugenzi, ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze yabimuhe. Kandi Yesu rero ahashitse amaze gushika muri Zakayo, Zakayo aravuga ati atangura kwisuzuma, arabona uko ari, arabona icabuze, arabona icagomba gukora. Ntawamubwiye Zakayo ati fata iryo tunga ryawe, ntawamubwiye ati erega Zakayo waragunze
oya, ariko Yesu amaze kumushikamo yabonye ko yagunze abantu, aravuga ati abo nagunze ndabariha. Iyo Kristo Yesu rero ashitse mu muntu, umuntu amenya uko ari, hama akamenya n'icyo agomba gukora. Niryo sengesho jewe navuze mfise, komeza rondera, hama tubwire Imana ngo uko ugomba ko tumera komeze kuduhingura, utugire kugomba wewe ko tumera. Tidushaka kuko twebwe tugomba, ariko turashaka uko Yesu agomba, kuko umuntu uko agomba wewe nuko agomba nyene. Rero rya sengesho mwene data ugomba kubona Yesu, tera intambwe, komeza. Amajwi aguca intege ntabuze, canke amajwi yo kwagiriza mu mutima ntabuze, ariko komeza kuko Yesu ntari kure yawe. Nagize mu intego nagize indirimbo nyinshi cyane, numva kantike ziza, ntugasigeho gusenga. Yesu ntari kure yawe, azoshitsa ivyo yemeye. Ni wasenga azokwishura. Imana nishimwe. Komeza rero usenge mwene data, tera intambwe. It